رئیس محمد دارا اکار سروکی بری ریک خستنا اک پارتی الامده و سیاست مدار نها ج پیرانا جهوار شیخ سعید پیران لگل میادم باش برئیس دم باش کشکا هیویدار وگو از ویگال باجارا آمده لنافچا پیرانا شیخ سعید کال بله تاوی خلکی پیران جی اف جشن رمضان کو بوری پیروز دکن لتوایی کردستان باشور و تاوی کردان لدنیای انشالله اف جشن ببا سبب و ام بجن واسطه صلح و آشتی هم جبو کردان و هم تاوی دنیای سایرا از خوازم دست به که مادم مثلا ما بویکوت بو لآمده چوابو گلو لبازارین آمده مروف باندورا بویکوت دیدید؟ نه خوشکا هیویدار یعنی آمده اول باجارین کردان دا اف تاثیر بویکوت زیاده تو نبو بلکه هنک جوان انیورسیتی هنک بجدار و بویکوت بو فقط توایی ام بجن ولاتن کردان دا دگل آمده جی اف بویکوت تاثیر خودچه نکر چند سببی وی هنم نکارن طبی زیاده به تفصیلات بحثوانا بکن فقط بطایبت اویایه یعنی اف بویکوت دوی مها ام بیجن رمضان داجی جشن داجی چاوین اسنافان ل ام بیجن تجارتی بو شو باجارن ما گلک ضرر دیجی کرونا ویروسی ج دپرم اردهج بریاوجی شرح بو ویگا اف چند روزه کو اف روزن ام بیجن جشن دا هم دیاربکر آمد هم میردین هم وان اورفا رحا تف باجارین کردان دا گلک توریستین بسات هزاران توریست هاتنه یعنی آمده روزا افسی روزین جشنی دا مروف نکاربو ناف کچه و باجار دا کولانان دا جعدان دا بگره بطایبت شی کفنار باجار کفنار ناف سوری دا یعنی روزا یکمین بلکی اسناف فکری نبو لی دویمین وک محشری بو یعنی وک حج و عمره انسان لوی داره جویا بو گلکی وانجی جو باجارین آنادولش ترکیه گلک جیان توریست هاتن لدیاربکر 350,000 توریست دوی جشنه دا هاتن دیاربکر تلی دگل ای باجار دنی هجمار زیده دبه جبروی اویا زرارک دده اسناف جی فیدا وی جی تونه سیاست توند و توش دکه یعنی بویکوت و پروتستوین چالاکین ناوا باجاران کوچه و کولانان فایده ویجی سیاست راجی تونه زمان سیاست توش دبه او جی فایده ناده بله بریزا کار از حس دکم ایدی هم در باسی مثلا پیواجوی آشتی و چاره سریه ببن حتی نها حتی وی روژه تنه بداخویانی و بتمنیان بحثا پیواجوی تکرم بریوه دچه گاوه که پراتیکی نینه براستی چما گلو آستنگ هنه بدیت ناوه؟ آستنگ نینه لی هنک مسئله هنن لازمه کوانا چاره سر ببن خصوصا بطایبت خوازم پیشی ویا بیجم هم لآلی دولتا ترکیه و بیجن ایرادا سیاسی دا و اتفاق جمهور دا ایراده که خورد هیا جبو چاره سر کرنا و پرسا کرد دگل وی دم پارتی و پککی دا جی دگل امرالی جی ایراده دوام دکه ایراده خورده لورا بریا جشنی هم د نوروزی دا اف چافدیر نوروزی بوم یعنی پیروزبایا پیروزیا نوروزی بریا وی هند جوین چه بون از وقت چافدیر چوم لوی داری آخافتنی کو وان دم پارتی پارلمانترین او سروک دم پارتی هانین زمان او این سیاست مدار کردان تفدا خویای کو اف ایراده دوام دکه هر کس تخوازه کو اف مسئله چاره سر ببه مسئله 100 سالینه جبر ویجی نوا مهاندا نوا بلکی سالک تا مسئله چاره سر نابه پروبلم هنن پروبلم حقوقی هنن پروبلم سیاسی هنن پروبلم تکنیکی هنن دست بردانا چکان هیا جوینا کنگرا پککی هیا وانا تفدا مسئله مهمن جبو ویاجی از وک هاتیه گوه من پیواجو دوام دکه هفدیتن دوام دکن ایش تکنیکی لسر ایش تکنیکی
ev hevdîtin dewam dikin. Ez bi hêvî me înşallah van mehên pêşiya me da ew ê Kongra PKK jî bicîve û qerara çekberdanê jî pêgirtin. Birêzakar hûn ji nava AK Partiyê jî agahdarin hayê we ji gelek meselan heye. AK Partî ji bo çareserkirina pirsa Kurd amadekariyên çawa dike niha ji ber çavê her kesî lê ye divê pêvajoyê de Kurd bikîjin hinek mafan hinek mafên xwe bi dest bixin. Amadekarî hene nava desthilatê de? Bêguman xwişka hêvîdar ev car taybetmendî û xusûsiyeta vê pêvajoyê heye. Ew çi ye? Her çi dibe ev pêvajoyê de her çi dîtin çê dibin, her çi müzakere çê dibin, eşkerayî nîne. Sebeba wî jî ji ber ku sabote nebe. Lewra cara berîn wek em bêjin gelek aliyên vê meselê ketin nava meselê çer bû, îş sabote bû, ev mesele sabote bû. Ji ber wî jî hikûmet hazirî wî muheqqeq hene û çawan çaksazî û reformên siyasî ên demokratîk ên hukukî ê dadî û aborî digel li ser van meselan li ser van xalan haziriya hikûmetê û ittifaka cumhur muheqqeq heye. Çend roj berê belkî du roj berê bû Dewlet Bahçeli jî hanî ziman hûn zanin ji bo ev tiştê ku min got yanî reformên siyasî û îdarî û kulturî û êdin jî evana ew ê çê bibin. Ji alî hikûmetê jî ji alî AK Partî jî car car rayedarên hikûmeta AK Partî jî tînin ziman feqet wek min got ev qismen bêdengiyek heye ev ne tê vê mene û wateyê ku pêvajo dewam nake an qels bûye zeîf bûye an em bêjin sekiniye. Na dewam dike feqet ev car ji ber ku sabote nebe ji nava Tirkiye jî sabote hene ji derê Tirkiye jî hinek layanên vî îşê henin hinek grûp hene hîzb hene naxwazin ku ev mesele çareser bibe ji bo emniyet û em bêjin çareserkirinê emniyeta vê meselê ji bo ku netîce bêgirtinê hikûmet daha bi diqqet hereket dike zimanê Dem Partî jî zimanekî erêniye pozîtîf e. Belê bêguman ji bo careserî were got û bêşkirin û ji bo ku careserî çê bibe jî guhertina destûrê ji aliyê gelek kesan ve weke gaveke bingehîn tê dîtin. Yani ev destûra niha tu pirsgirêkan çareser nake. Kengî wê got û bêjên li guhertina destûrê dest pê bikin? Vêga xebatên li ser destûr yanî magazagonê hûn dibêjin ne? Belê. Magazagona Tirkiyê li ser wî ji xwe ew dewam dikin. Yani îşên teknîkî komisyon hene ew komisyonên teknîkî ji bo magazagonek yan em bêjin qanûna bingehîna nû a sivîl û demokratîk a Tirkiyê xebat dewam dikin. Ev mehên pêşiya me da ew ê bi hemû aliyên Tirkiye re çi siyasî çi saziyên sivîl û çi civata sivîl bi wan re jî ew ê hevdîtin çê bibin. Ji xwe gelek caran Serokkomar Barêz Erdogan hanî ziman ku hêdî lazim e ku qanûna bingehînek anayasayeka sivîl demokratîk ew çê bibe. Kurd jî viya dixwazin ji ber wî ev xebat jî hene ev havîn ew ê tehtil an rawestan çê nebe parlamento jî xebat bike ewên hikûmet jî xebatê xwe bidomîne. Alî em bêjin siyaseta Kurdan jî îro tev da bi hev re hereket dikin. Ev jî tişkê pir erêniye. Yani cara yekemîn e tevayiyê partî û hîzbên Kurdan li Tirkiye çi Dem Partî dibe çi partiyên dîke dibin ew tev da bi hev re em bêjin pêk ve xebatêk pêk dînin. Ji ber wî jî ez bawer dikim ev diyalog û dîplomasî ew ê dewam bike. Mihîm mesele ew e ku ev îrade hebe. İrade heye feqet mesela sed salî jî nava çend mehan da çareser nabe. Hinek tişî em nikarin televîzyonan da bi eşkerayî bêjin. Yani haya me heye em daxifin. Bira însanê me yani misterîh bin
ev car ev mesela ev çareser bibe problem mesela sereke mesela Rojavayê bû ew jî li wê derê jî gelek hingavên pozitif tên avêtin haya me ji wê jî heye cenabê we jî hûn zizanin Rûdav û televizyonê Kurdan tev da ew behsa wan jî ji xwe dikin. Mesele çi ye li wê derê jî ew ê mitabaqatek nava Kurdê Sûriyê û hikûmeta Şamê jî çê bibe. Ev tev de wateke merda berhev xuya ye ku bi awayekî pozitif ber bi encamê wirde ew ê here. Birêza kar hinek maddeyên destûrî hene makezagonî li Tirkiyê bi rastî salên dûr û dirêjin Kurd daxwaza guhertina wan dikin. Yek ji wan ew maddeya 66 ku dibêje her kesê li Tirkiyê dijî yan jî hemû hemwelatiyên Tirkiyê Türk in. Vê carê wê Kurd di destûrê de di makezagonê de bi navê xwe weke Kurd cî bigirin gelo? Belê eviya madde 66 madde 142 yani ji bo mafên perwerdeyî bi zimanê dayîkê van mesela pir tên nîqaş kirin ji aliyên hikûmetê em bêjin yani beyanatên negatif neketin goyê me. Evana ew ê bibin yani ew xuya dike. Mesele çi ye? Mesele parî bi sabrê hêdî gav bi gav tedrîcen ew ê parî pêş de here. Wizanin Serokwezîrê Tirkiye ew ê berî Binalî Yıldırım hanî ziman yani go ev mesela madde 66 o hinek tiştê dî jî hanî ziman li ser vana mutabaqatê kevêtê Tirkiyeyê de çê bibe. Ji xwe hikûmet jî û em bêjin gelek aliyên siyasî Tirkiyê van maddan dinirxînin yani ew reformên ku Dewlet Bahçelî behs dike gelo ev reformin yani makezagonê jî li xwe digire? Belê. Sê tişt ez bawer dikim evana fikra min in, evana daxwaziyên min in û evana tecrübê min ez dixwazim parve bikim. Sê tişt ew ê bên cî yek madde yani wek got madda ji bo hemwelatîbûnê ew madde ew bête veguhertin wek em bêjin bi her kesê yani tevayê tabi Kurd tenê najî li Tirkiyê Çerkezene, Lazene, Gürciyene, Abazane, Erebene ji bo her kesê ew ê veguherînek çê bibe ew li ser wî wer ew ê maddek çê bibe ke her kes xwe di nav da bibîne. Yani li Tirkiyeyê beriya hikûmeta AK Partî înkariya Kurda hebû her kes bi awayekî Türk datin qebûl kirin. Feqet îro belkî di anayasayê da makezagonê de hebe jî di pratikê da ev ya hêdî ji holê rabûye gelek caran yani Serokkomarê Tirkiyê Serokwezîrên Tirkiyê hanîne ziman ku Tirkiyeyê da Kurd jî hene heqê wan jî hene ev ya bizzat cenabê Serokkomar jî gotiye. Yani di gotinê xwe de gotine. Belkî di makezagorê da vana bên te nîqaş kirin a dudiyan jî bi zimanê dayîkê perwerdeyî li wê derê jî pir zêde em bêjin problem tune. Êsisiyan jî erku yetkiyên belediyan ew ê zêde bibin. Belediyan da yani şaredariyan da li wê derê jî ew ê hinê selahiyet û yetkiyê wan erkê wan zêde bibin. O ez bawer dikim ku bi awayekî diyalogê ev mesele çareser bibe. Gelekî spas birêz Mihemed Dara Akar serokê berê rêxistina AK Partî li Amedê û siyasetmedar tu ji pîrana Amedê mêvanê me bû zor spas.